Današnje ročište kontrole optužnice specijalnog državnog tužilaštva je odloženo iz razloga što sam kao branilac okrivljenog Miloša Mišurovića tražio da se iz daljeg postupanja u ovom predmetu izuzme cjelokupno specijalno državno tužilaštvo i rukovodilac istog. Razlog za takav moj zahtjev jeste jedna specifična situacija koja se desila i na koju sam ukazao sudu, s obzirom da smo danas na ročištu istakli taj zahtjev, iako će o njemu odlučivati vrhovni državni tužilac, a ne sud. Radi se o situaciji da se za događaje koji su danas na ovoj optužnici, konkretno u odnosu na Mišurovića, paralelno vodila istraga gdje mu je na teret stavljeno krivično djelo iz ove danas optužnice koje je stavljeno ostalim okrivljenima, a ne njemu. Iako je bilo čudno zašto se ta situacija desila prvi put, mi smo nakon što je ovaj sud vratio optužnicu na dopunu istrage specijalnom državnom tužilaštvu htjeli da iskoristimo taj moment da se ta dva postupka u tom trenutku nalaze u istoj fazi, jer nije moguće spajati postupke koji su u različitim fazama, i podnijeli smo glavnom specijalnom tužiocu gospodinu Novoviću zahtjev za spajanje tih postupaka. Prosto neobjašnjivo je da se mogu voditi u takvoj situaciji dva postupka, pogotovo što se radi o istim dokazima kojima tužilaštvo raspolaže i koje prezentuje sudu u ovom postupku zbog koga smo danas tu. O takvom našem zahtjevu nije odlučeno, dakle nije donijeta nikakva odluka, iako je jedno od osnovnih pravila i dužnosti organa krivičnog postupka da odluče o zahtjevima koji su im stavljeni. Takvim postupanjem je nanijeta šteta mom branjeniku, jer složit ćete se, sama činjenica da se protiv njega u vezi iste stvari malte ne vode dva odvojena postupka, ne jedna je sama za sebe dovoljna. Opet s druge strane u jednom trenutku će morati doći do spajanja tih postupaka. Sve sudije koje su postupale u kontroli te dvije optužnice, jer i taj drugi predmet u međuvremenu rezultirao podnošenjem optužnice, morat će da se izuzmu iz daljeg postupanja i postavit će se pitanje ko će to da sudi, što će opet sve uticati i na efikasnost postupka i u krajnjem voditi do povrede prava na suđenje u razumnom roku u okviru prava na fer i pravično suđenje. Očekujemo odluku, nekako smo bili svi, a o tome će više moje kolege reći, nestrpljivi da se ovo ročište možda i održi, da bi iznijeli jednu argumentaciju koju nismo do sada iznosili, a koja se tiče upravo ove posljednje odluke Evropskog suda pravde u Luksemburgu, koja je veoma značajna, neću reći za okrivljene, nego za vladavinu prava, jer upravo zbog toga što je značajna za okrivljene, mnogi su u svojim javnim istupima i mnogi su mediji pokušali da relativizuju značaj te odluke. Radi se o do sada najvažnijoj odluci koja će u krajnjem dovesti do toga da ovaj Sky materijal neće moći da se koristi kao dokaz pred crnogorskim sudovima. Dakle, u mnogome se u toj odluci iznosi ona argumentacija koju je odbrana od prvog dana iznosila u ovim predmetima. Pretpostavljam da će kolege nešto više reći o tome, pa onda da ne dužim toliko odmah. Hvala.